मांडिया रे खाउछंती दीजा पखाड़ ए लाइट आछे एपड़ बस तुम भी बस एते आइटम होई आज कौन की बस 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 हाय कर दे हाय गाइस आई बो 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 हाय गाइस नमस्कार ओना एटा पखाळ दिवस होची मानो एटा खातु आजी दही पखाळ आउ काकुडी आउ साय भजा आउ चटनी आलू भर्ता आउला पापा अनोनी कौन करूची लंका टमाटर आउ बलचुड़ा आउ दही पखाଳ सेटा में आउ खाइछु एई दही पखाळ एइची आउ एठी से संतु खाउछंती आपण माने आसु कौन आपण माने राखू खाइले तोर तो नगी का सब सरले आ कौन खाइबी कोनटा पसंद कर दिगा उड़ा उड़ा ऐसे नगे खाइ भगवती ହେଲା ଭଗବାନ ପଡ଼ିକି ପାଣି ପାଖରେ ଆସିକି ହେଇଗଲା କାଲିଟା ଆଜିର ତୋର ଖାଉନା ପାଣି ବେଶୀ ଜାଣିବନି ଭଗବତୀ ହାତ ବୁଡ଼େଇବନି ହେଲା କୋଳରେ ଜାକି ଦଉଛନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ମାଉ କହିଦଉନୁ ସିଏ ହାତ ହବନି ପୋଟଳ ଚଟଣି ମାନୁ ଆଜି ଛୋଟ ବେବି ହେଇଯାଇଛି ନା ମିଶାଣେ ସବୁବେଳେ ତ ମୁହଁରେ ଜାକିକି ରଖୁ ଖାଇବା ଏବେ କ'ଣ ଖାଇଦଉଛୁ କ'ଣ ହଉଛି ରେ ଛୋଟୁ କହ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କହୁନ ଭାଇ ମୋର ଗ୍ରୁପରେ କଭର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ସନ ସିଧା ହଉଛି ଓଏ କାଟୁଛି ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ସିଧା ନା ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଲା ସାଇଜ ହେଇନି ଏଟା ଭିତରେ ପଟକୁ ରହିବ